Tarixi var neçin, ıntımağı dayım bekim. Ağlat o beşikim, başını yiyip terzim ettim. Keremet aymağı, celbirep dursun bayrağı. Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Bilemin bir özüngde ırız bakıp, özünsüz atmaytanım. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Megenim ederim, ıyıksınanı sezemin. Tübölük saktay biz, düşür büy büyük celegin. Barı biz bul tapta, barkındı sezmey dursak da. Kemit beybere biz, gelecek urpaka. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Bilemin bir özüngde ırız bakıp, özünsüz atmaytanım. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Uyam, bakıtımday duyam. Uça bir obolo, bardığı omolo. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Bilemin bir özüngde ırız bakıp, özünsüz albaytanım. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Tarixi var neçin, ıntımağı dayım bekim. Ağlat o beşikim, başını yiyip terzim ettim. Keremet aymağı, celbirep dursun bayrağı. Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Bilemin bir özüngde ırız bakıp, özünsüz atmaytanım. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Megenim ederim, ıyıksınanı sezemin. Tübölük saktay biz, düşür büy büyük celegin. Kalarımız menen bardığımız ушундай жакшы күндө жолугушуп атканыбыз таудан сүйүнүп атырым. Жалпы аман болойлук, Кудайым ден соолук берсин. Балдар аман болсун, ушулардын жакшылыгын көрүп эле үшүнтүп, жалпы дасторкондо аман эсен жүрө берейли. Кудай ден соолук берсин жалпы баарыңарга. Уюштурган кишилерге рахмат. Бала менен Алмаз өлкөйүнө бүгүнкү ден соолук күнүбүз кут
болсун. Дайыма ушундай күндө, жакшы күндөрдө жолугуп жүрөлү. Мына бүгүнкү күндү уюштуруп аткан Алмаз менен атасына чоң рахмат. Жалпы аманчылык, ден соолук, жакшылык. Ана Капче биздин чоң атамдын карындашы, Айтур Капченин кызы, Жээнибиз. Арбаңызда жалпы тайкелер, тайжеңелер, тайжелер, күйөө балдар баардыгыңарга тиги мен аябай ыраазы болуп атам. Ушундай жакшы тасмалга уюштуруп неметкениңерге. Өзүңөр менен өзүңөр көргүлө тайкелер дагы. Төбөм көпкө жетип эле эмне деп сүйлөрүмдү билбей атам. Баарыбызга ден соолук, өмүрлөрүңөр узун болсун баардыгыңардын. Ушу бала чака менен, небере чөбөрөлөр менен тайнемдин жолун жолдоп, небере чөбөрө кыбырага чейин жеткиле баардыгыңар. Ошол анан бу эркин тайкеге менен тайжеңеге чоң ыраазычылык. Ден соолук каалайм. Бала чакарым менен аман болгула. Дүйнөдө тынчтык болсун, токчулук болсун. Баарыбыз ынтымактуу болсок, эч ким эч жака кача албайт. Ушунун бысмылдарды мен эң биринчи жолу мен баштап бердим эле. Мына Кудай кааласа мына ошол улааны мына келе атыр. Аке жеңе, ким эле Алмаз, экөө Айсулуу. Силерге чоң рахмат, жакшы уюштуруп турсуңар. Дасторкондор дайыма жакшылыкка эле жайылып, ушундай жакшы эме маанайда жолугушуп жүрө берели баарыбыз аман эсен. Баарыңарга ден соолук. Жалпы төркүндөрүм баарыңыздарга салам. Бүгүнкү жайлоо баарыбызга жагып атат. Баарыңыздарга ден соолук берсин. Дайыма койго келелик Бишкекке ушундай эс алууларга. Эмне дейинчи, акем жеңе сиздерге аябай чоң рахмат. Өмүр берсин. Алмаз, Айсулуу. Айсулуу. Келин алып кыз берсин эми Айсулуулар, Рахмат. Мен жандурак чагып атсам, 5 саат жолдон берсек, Баарыбыздарга ден соолук. Ушинтип жылда эме жолугушуп туралы туугандар. Ошол. Жүрөсүздөр, баарыңарга ден соолук каалайм. Ынтымакта чогул ойнокуп жүрөлү. Мен ошону каалайм баарыңарга. Тарихы бар нечен ынтымағы дайым бекем Ала бешігім башым иіп тәзім етем Керемет аймағы желбиреп тұрсын байрағы Бұлағын таш жарып